Bijin jiyan azadiye ber bi azadiye ve. Me got 100 sala 21 dê bibe 100 sala jinan. Bi tekoşîna xwe ya ku ji tevahiya jinan re bûfeyz, em di rêya şoreşê de gav bi gav bi pêş dikevin. Şoreşa civakî ya jin jiyan azadiyê li Rojhilat dest pê kir û di serî de Kurdistan li tevahiyê cihanê belav bû. Wek têjayê, me jî bi kampanyaya xwe ya bijin jiyan azadiyê ber bi azadiyê ve gavek li vê meşê zêde kir û me biryardariya xwe ya di heta azadiya tekoşînê de xurttir kir. Me daxuyanameya kampanyaya azadiyê di 15 rêzberê de li cih û warê ku Rojlê Hilatiye mirovahiyê dest pê kiriye, cih û warê xwedawendan li Rihayê ragihan. Li Şirneq û Stenbolê jî da dest pê kirin. Gelo me çi kir? Me bi seferberiya perwerdehiyê dest bi kampanyaya xwe kir. Em dizanin ku pergala Mêrselar pêşî xwe di hişmendiyê de ava dike û hewl dide ku jina gelerî jî bike şîrîka vê yekê. Ji bo ku xeta azadî ya jinê û bîrdoziya rizgariyê berbelav bibe, ji bo avakirina hevjiyana azad, ji bo mehkûmkirina hişmendiya Mêrselar a desthilatdar, me dest bi xebatan kir û me gengeşeyên têgihiştinê kirin. Ji bo berbelavbûna hişmendiya demokratîk, xwezaparêz û azadîparêziya jinê di serî de bi hevrayên xwe yên mêrên ku doza azadiyê dikin, me bi awayekî giştî kampanyaya perwerdehiyê da dest pê kirin û me li her derê kargeh vekirin. Me ji Stenbolê ta bi Colemergê, ji Êlihê ta bi Qersê, ji Amedê ta bi İzmîrê, ji Mêrdînê heya Mêrsînê, ji Edeneyê heya Sêrtê, ji Wanê ta Muğlayê, ji Botanê heta bi Xerzan nîqaşên li ser azadiyê kirin. Em bûn hevrayên jinên ku serhildana jîna Amînî ya li Rojhilat mezin dikirin, me li hemberî polîtîkayên ku dijminatiya jinan dikin ên rejima Îranê ya faşîst û pergala darvekirinê helwesta xwe nîşanda. Em bûn şabiskên jinên ku li Îranê hatin bi darvekirin ên ku veguherîn alayên azadiyê. Me ji şerên ku desthilatdariyên Mêrselar derxistin re got, na! Me li hemberî komkujî û qirqirînên ku li Filîstînê, li Ukraynayê, li Efxanistanê, li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, li Efrînê, li pêşberî çavên cîhanê hatin kirin, helwest û berteka xwe nîşanda. Li dijî tundiya li hemberî jinan, di 25 sermawezê de jî em li ser piyan bûn. Me tundiya li hemberî jinan, mirinên bi gumanê jinan, destdirêjî, destavêtin, îstismara zarokan, qetilxwîna jin û zarokan nepejirand, em ê nepejirînin. Di pêvajoya ku qetilkirina jinan gihîştiye asta qirkirinê, tê xwestin ku tevahiya civakê serî li ber hemû cûreyên polîtîkayên şerê taybet û bişaftinê deyne de jî em li ser piyan bûn. Em li qadan bûn, me li ber xwe dida. Me serî li ber tundiya hêzên milîtarîst ên çekdar ên ku di dema şer de kes nikare gotinekî jî ji wan re bibêje, dananê. Û em radest nebûn. Kiryarên şer gav bi gav ernîgariya Kurdistanê bi polîtîkayên newlehiyê talan dikin. Dibin sedema rûxandinên mezin ên xwezayî û civakî. Li hemberî vê yekê me berteka xwe nîşanda. Di şexsê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan de, li dijî bêbextiya navnetewî ya li hemberî hebûna Kurdan û gelên Kurdistanê jî em li ser piyan bûn. Di 18 sermawezê de em meşiyan Gemlikê, em ji bo azadiyê bûn asor. Di salvegera bêbextiya navnetewî de bi hêza xwe û dilê xwe em beşdarî meşa azadiyê ya mezina ku 15 rojan bajar bi bajar, navçe bi navçe, bi coşeke mezin hat pêşwazîkirin bûn.
ام به مشا برومت گاوه کدن جنیز آزادیه و روژه بون. جبو که ام لدیج تجرید الامرا لیدر کبن و خودی لگریوین برچیبونه ین زاروین لگرتیگه هن که اف تجرید لبلاو بویه در کبن ام بشتاری برخودان دایکین خوی نوبت عدالت دبون. تکوشینا وان، تکوشینا میه. مثل افضل لگرین حقیقت یا دایکین آشتیه، دایکین شمیه و دایکا امینه شنیا شرکو لدیج تواهی ایریشان با آوایی که سرفراز لسربیانن و گوهرین رمزین برخودانه. گرتیگه دسری ده امراله کله هم برخودان ین دنوا 4 دیوارنده ین کو گوتنا برخودان جیان لی اولانده ده. دو روزان ما به تواهی گلن کو ده همان پیواژوین ده درباز ببون ردان استاندن کرن. ما به بشتاری جنن کو جباشور کردستان، ایران، ترکیه، کانادا، فلسطین، کاتالونیا، باکور ایرلاندای، باسک، امریکای لاتین و فیلیپینان هاتبون ره به سرناو زنجیرا بیدنگی هلوشاندن دیوار لدورا گرتین سیاسی ینجن کنفرانس لدارخست. ما هزمون خواه و برخودان خواه پاروه کرن و تکوشینا هف پار بریخستن کر. ام لحنبری نوکیویه در فتان آد پروردهی ده تشدان پروردهی یاد چارچوبه بیردوزی خواه هشمندی دولت مرسلار آب پولیتیکای مرسلار این دستلاتداری ده بیدنگ نمان. لهر دره و هر دم به آوایی که اشکره دیار کرد. امی پولیتیکای کو پرگالا دستلاتدار آ مرسلار لدیجی بدن جنه و به آوایی که گشتی لهمبری هبون جنه دمشینه نپجرینن. جسارایان تا سیویان تکوشینا کومه به اوین مشاندیه دی هر دم بدومه. ما بدروش ما به جنجیان آزادی بر به 8 آداری و لئیلح و ازمیر دست به پیواجوی 8 آداری کرد. ما هر در برنگ جنی خملان. لآمد، وان، ایلح، قوسر و جزیره دمتینگان ده قادان تیری منه کرد. ایدر، قرس، ارزروم، موش، جولمیر، گور، آگیری، درسم و دب. لتواهی کردستان امقیریان و مگود کوژن چافگانی جیانه نه ما به زمان خواه و ناسنامه خواه دخوازن خواه کرن یک. لستانبول، ازمیر، مرسینه، ادنه، دیلوکه، انقره، مانیسای، آیدینه، کوجیلیه، انتالیایه، حتی بجن جیان آزادی و امشیان قادان. مجوش 8 آدار را گهان نوروزه. لدور آگل نوروزه برنگ خواه مگووند گران بدروش من خواه انبون دنگ. ده هلبجارتن سویه که آدار ین که ده ریو برن خوجهی بهاتنا دیار کرن ده مگود امی خوشی باجار خوشی بریو ببن. و محلوستا خواه جبو نونریا و کب نیشان دا. ده پیش هلبجارتن انده جبو دیار کرن برندام هر شارداری و اندام مجلس شارداریان امچون سر صندوقان. لدیجی ناوندن سردستی ین کود تواهی قادن جیان ده دخوازن لهمبری تکوشین آزادی بکهوی و دموکراسی یا جنین کور تجرید بسپینن بدنگ خدا خود. ام قبتین و بسرکتن. لهمبری کسن که سرکتن من نپجراندنجی ملبر خدا و ام بسرکتن. امی خطا فاشیست، اول پرست، زاین پرست، نجات پرست و پاشورو یا که دخوازن لسر جیانا ما فرض بکن زیده تر تشکیل کن. به برخودانه که زیده تر و ریخستن بونه که برفرهتر امی گاوه کدن نیزی آزادی لدن. لگور حقیقت تکوشین آزادی جنان لهندر و لدروه ام با آوایی که خوردر خودی لبینا خواه، ناسنامه خواه و دستکفتین خواه در تکبن. جن، جیان، آزادی. جن، جیان، آزادی.